Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ubabu kular khongjiram ubade unong hikai balarang ba wala hikai lai phunyu snam haka school KJP Girls High Secondary School haba ajingkran ba ka jingja ka school KJP Girls High Secondary School ulong banak liang kino hikai ki khna school bat ki kmi ki khpa ki dap ta ka jingsong si ka ba khrau haka ba yede ka jingplu ka ying school ubabu kular ulapan banaru baya menta kino hikai kindang shong bani perkhat shwa kumno banle haka ba yede bat ki khna school bat menta shipor ki khna school bat ki khna ha hostel kin shong shwa ha ying bat kino hikai kin shim khai ki khna bat hadin shitayo kin sas dang biang ban shim class ula karpat ru na ki kmi ki khpa na ki khna school ba kin ye sha lem bat kino hikai bat kin ye le kham kloi na ka banta ki khna pulie Kino hikai kila karpat ru iki khna school bakin testa ban krekot namari ka examen shiteng snam kin panlong bed kumbala pen bed Kumunong hikai bala hikai hang ni lai phun nhiều snam thì ngap pen pau ki sung si đây là mình sinh kinh điển đây mình sinh si sinh mong haba kami di school haba nging hikai hang ni nadu step thadu janit la long bung gaying la jong kala su kulu nani kala su ingresan lempoi perkan thì nakaliang jong ngi ginong hikai na school ki parents pat iwai piwai ni pau jing sung si ni pau jing ketang sim ni pau ru jing du ko krao tang nam ta ka school dai nam ta ka lawe jong ki khna ru jong kan ni kai jong school ni tin dai ka ba bam ko long nadu ki kamra class 6 hadu class 10 lai section go we class kan ni kala adu Te kau dia buat kena hostel mau pi lek nom tapi. Kena hostel ko malong menta naman ila suspend swai ki class for the time being kala manong si sausing samsing kala manong stayo kat bakalong ti ki babun hi ni pa kemud lada manong school ni suspend de ki bun gila one pick up mo gila one yalam no sisnong but minsa announce nin sepmana in due course of time hakapur babiang la kalong Monday no Tuesday nin kunong minsa pentip ni asim gin phone di babiang menta yung ki nang ba la long school kin sawan biang kim dai roman sekti kim dai ban panik nama walai in persang hikat wala ban long ban take care ya ka jing ya ka future yang dikena kata ka de jing sengau jing ni hikai minum alat bakin du palat dikena tam la jan exam tam nya ba ka terus in persang hikat wala kum ginong hikai patum school ba nhìn tích kè jadi studi yang dikena ikat tu gila long de pilot berakai tik result metrik tu gila ya la dikena ha benai walai dipoi third division dipoi second dipoi first dipoi top 10 kata tu gila ada ya la ada kasong haki di la si gini gi kendiat tayo mo si tayo kalau ambil result in siapa ya ka ai ke don kam ngin sala ndai de ngin thot ngin di staff ya ka studi yang dikena negila ayo sertifikat ngin ai tinek puli la kalong hang ni la mi har bilong di school ngin nom pentot kan ya bai hi makalong ban ni kapar hiru mon di bos soka ba di wewe kin yarap la miangi ma bila i ya kan ni kai apot mo kata jadi ka pengina i kendu kum school para owe Shift malong menta i principal ila declare la suspend dai ba declare cuti i suspend menta di class for the time being mo namta spon naman ba adin malaplu kan ni gayeng kai kamlong man nong class hangnung nong class tendai kum ginong hikai kum ke school
we are very much concerned นี่ล่ะซึ่งเชียร์ฝรั่งคำตั้มอยู่ที่คณะสกุลลานี่กี่ยิงปุรียังคณะสกุลที่นักเรียนยังกับสกุลkalau akot kerti mentah kesini Shivaji dengan long ke staff meeting nak kalian yang menjunti mentah kadang long kadang iklan ban kalian jungi gino hikai di staff ada gini iklan sibil kumnu bengina mentah ka bawe yang dikene kena kuli ban ngan ong yepi nama ba kum gino hikai nisngu kia oh nisngu vi am consent ya ka fusion ki ninum la ban ong bà kinh đủ china for the long term vút hi kan ni ngin fan ang ve san ni begini ki lat penti nang ba ngin na ban punong ploy ya ka ai ya ka kelas ti la da long kepala ngin persang ban manage ban punong kini reading mo gi yeng mau ki bagas ka ai ka tanda kelas kan dan sanang ka dan sapo ngin persang ka bala for the time ring nang ba kena in do pat la nu in kapat di school ba la nu adin stayo ingin pendek kin ailat suai ingin pendek nang sadong ki pakai ni nang ta ken da muslim ingin persang hikat bala ban penong school biang kena magin nungdu ikna ini api ri kena school ni api ri ni pa ki parents ikadian bat kunju ru ki vai like minded mo people la ni pat ba và kin dalam ya kan ni kendiam ya kan ni ki jinji ni ha ka ba nak kalian jongi ru vut minum muslim in perkat ikan ni, mo, fanyang we samin, nang bagi numdu balat ikna. Ti kemalong mentah di badu kalong nadu kelas 6, idan lani gibun balai section, nadu 6, 7, 8, 9, 10, kini baru kalau abam du kading. Ti kini di primary hang ni, di school primary kini laka jong duding kini kin kata ai. Kita strategi higher secondary du, mot itu gijing mau. Kading kam kita di kita school step dulu katu galak poin nak kafaya bikin di kading kam kita tindai ke bagabam kalau nadu di kamera kelas 6 hadu kelas 10 lai section go ke kelas kani kelas adu dai kata ni su kena ko mino hikai je ndai la kalong tang si lai sini song sini kam don ni ni begin van hi classroom kena we tham long more effective ke jing sunto da bagi van batai ko classroom kata ngi kin ve ka jing start yung ni naman minum ya ka future la ni ka jing puli jing kena ba kin la anu bakan nong la no bak hing ni pusang ban la ai kan ni ku bedang kan mo kam dai fin ong tang si nya sni apa hi ka pot wat ni kepat mi pa ki parents ka den yung kena bin sung tho kan ni ba sung ba la sya ngimna lagi la ing lot ki ban gi kum nu pen ba ki ban kum nu pen ba ki mi ki blackboard pat ke classroom hadin nang ta yang sepenong yang ni kelas kat bangila in manit bet kat bala nang magin numdu ikna kata ka de gi jing sngo jong nga ko munong ska